Sister Fia Pokia. Udin ye me de enso wanya asem. Me hu se wobadwo se ehye. Nti masenso esime de ho. Wanya asem. Fia Pokia sister anase yenua ba akotena onua TV. Etoto ayampia toto bi ba park ne so a toto abo ba park ne so a no. Eka nsem fa asantehene opemso yewra na setu ho no yenua ba akopie mu manhia ode kotosre ni kotodwe ego fam se de oka ye no be ya mpanifo mfa nche no se okososo ni Mona Gucci ene koye o match black kama ene ohwe dressing no de koye na se dressing no efata chawo pakura na mintimi nkyere ona wo betima kyere wa wo hwe na betima kyere na pani se okoto se obi abadwo se ehia na so wa ye dan wa senso asi wo die ho ma senso asi medie ho yen hwe sister Fia Pokia ni Mona Gucci o menhia ahimfie Gasfano, you do your part. So I had a head to it. Yeah. Yes, sir. I do so. And over. You see, you're quiet. You're quiet. You're smart. That's what I'm saying. You're most car. So it's there. It's what I said. We are going to we are going to account. What does that give up? Well, I was sorry. I was sorry. Yes, ma. No. So it's so with you might be away. You papa away. I do. Oh, yenua ba. Kafra. Say o kasa wo onua TV te se obi a onim amamre anase obi onim ahensem. Enso so o kono obobia ene otibia o de koye ene enipa omudi wachi koye no mpanyin se chawpa no mu nsom efise omuhwe enipa eba na Fia Pokia maame nka ho nese enka ho Fia Pokia abusua panyini anase abusua ofiri mu no panyina oda no enka ho na eside na obepa chawo bra sa nipa yinka ho o maame o papa ene abusua panyini enka ho ode ahemfo bedi wanim ode panyini bedi wanim de but ke ho maame no papa ene abusua panyina ebia enkampanifo ene ne wo asem baako no mienu bika enti empanifo anso chawo panim enti yesi yenua ba afia enko ensamra biom yi sister Fia samato kafra mamenye wadwenkyere wa ohwem sesiye ojidi se ye ka enipa kasabo asom yam ojidi se yenua ba asem akokan no kan nokre na emom akoye Ghana mamre nya amane enti no o se okopa chew anase yenua ba nsem akokan no na ensese okakura like yenua ba no efom kwan the way o sikasa no wan kasa ye mamintie de wo ka share your comment in the comment section impanyina tenase ene me banani breso kakra ma se me kotoko be ne dey opemso yewra mesrese impanifo beje chawo panatum se yenua ba no ye de fata yesrem panifo yenyina yesrem panifo se obefum kuma yemfum dwa mumfa ababa wo bone enche no na enye suasem like many people should learn from it. So you can't just go and sit on media, on a television station and insult a chief or an elderly person or a leader without any facts. Without any facts. Impanyina tenase medu besia.